Nje naje tao mutanga ni nachaga ange saa 4 na dakika ange 30 njo mo MC na tanga nita. Umupaste kerare ngikurandi egento ngera kwana gutatigata abainyuri. Ekera ansa ateba. Muinyore ntu abakirite chikura busa. Emwato ete chia. No moigwa maganayi. Umanya goteba nga ngika abantu barakuinyore gwako wakorire. Pastor wateba iga. Abantu baganyite tuikira nichi. Tari amangana y'omuntu. Igo ntugo chakire county government go chakira gabana babo soro go chakira omuntu. Nechira abantu baganyite tokorekere kitoikirani. Igo nakigi atoretirega tokorera abantu kana baro batoinyore buya mono sara. Akana wono uchiali chikira ni uchiali. Paradiso Inayem. Very good. Paradiso. Asante sana Paradiso. Thank you so much. Oya koro kusambo. Nero mdosi bwe governor nero mo MCA bomo governor kuruka. Buya mono. Asante sana mheshimiwa. Mbale ngabali bako lichuma Steve Arika. Amashabiki ya enara. Iye turabange. Nero ibono Steve Arika. Yes. Omujumbe kurwa ibeno ward. Tabu ati mangana mange lakini asama kora ko sawa kabisa. Thank you mheshimiwa Steve. Oyo akoro kukerage omujumbe ogesusu. Asante mheshimiwa. Oyo akoro kumalak mainya matara omujumbe kiamo kama ward. Asante kiamo kama ward. Thank you. Oyo akoro ku Victor omujumbe Riana. Riana, thank you so much. Oyo akoro ku mheshimiwa Felix Ombati koru Chitago Borabu. Chitago Borabu, thank you mheshimiwa. God bless. Oyo akoro ku Jim Kenyanya. Mujumbe kurubugira ngoga agontenga asinge paradisa kwana nere tigakwana elimo. Mbiye mono leader abantu baminto tigangire libayamba kwani bwairire buya. God is good and all the time. Egente kemongo kwana nkelinga tuachira esenge nchoyo kwa masikani mugaka Jackson achira. Oyo minto mheshimiwa achira. Oyo to korako megasi. We want to tell you this is the time when to go to ara obwanchani borange no mongine kiana mwatere komo ntobu atimanga mangi to kwana egento nkelinga tiga tokolega asi ye mwato eto tokolega sebono gaji mbia monti gamusenigwe mbia mono mheshimiwa Jim oya koro kwa Richmond Manani omujumbe korunya korwa libogeka